بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا وأواخرنا. يدعو للعلم وللعمل لا شيء سواه يهذبنا. هذا القرآن هو الهادي لأوائلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Obbolowwani bakka jirtan mararraafuu tawfiiq BN hordoftani yookaan obbolowwan duukaa buutanii jala deemtani khayrii karaa intarneetatiin isinii dabartu tana bakka jirtan marattuu nageenni rabbii isin irratti haa tahu. رحمن ربيته بركان رب اللين اسن الرتهاتاتو دوبا بكا غاريد افتني بكا بلود افتني بكا كيريد افتني ورن مرايو الرتي دوامته ربي نهاتاسسو نعماتنا اللي rabbiin namarraa fudhata, rabbi nurraan fudhatini warra galata isaa galchu rabbiin nu haa taasisu. duuba obbolowwan nicimaani cilmii baratu'uu tab'aa miti. keessattuu culuuma qur'aanaa hiikoo qur'aanaa baratuuni bu'urri amantii diinii islaamaa barata'aa jirra. numaraafuu rabbi fahmii nutti haa kennu. numara kenna cilmii baratutti yaadda'uu hamilee jabduu rabbiin nu keessa haa kaayu. duuba obbolowwanii darsii ardhaa keeysatti wanni walii dabarsinu tafsiira yookaan hiikoo suuratu quraysh. suuraa qurayshi jedhamtu tana hiikoo isii walii dabarsina. suuraan qurayshi jedhamtu tun culamaa'in jumhuuraa akki jedhani bakki suuraan tun itti buute makkaatti buutee jedhan culamaa'in jumhuurri hedduu waliigalli culamaa'a suuraa makkaatti jedhan. namoonni tokko tokko ammoo ka isaan faallissellee ni jira. haa tahu gara hedduu culamaa jumhuura jala deemne suuraan suuraa makkaatti zamana rasuulli jiran buuteerraa taatu. bu'iinsi suuraa tanalleeni eega suuratuttiin buuteen boodatti itti aantee buutee jedhan culamaa'in. suuratuttiin buutee booda suuraa tiinitiin suuraan buute suuraa qurayshii tana. suuraan qurayshii tun maqaa birollee ni qabdi jedhan culamaa'in.
سورة إيلاف قريش سورة إيلاف قريش اللي نجد أمتي جدًا قرين علماء أكاتا مرتو مقام سورة تناتي دوبا مقال لجو كما إسئيتي وهي 4 آية سورة قريشات إسيني آيان إسي آيات ما أفري سورة قبابدو آيان إسي آيات ما أفر قفر تاتو تاتي تأكسي سنر إسين تكا آيات ما أفر قبد جدا دوبا كلماني عربا واني كلمات الرأس كيست آيات أفريكا كيست تهي 17 كلمة كلمة قرآني ترباتو كيس جرى جدا كلمة قرآني ترباتو آيان أفريكا كيست ولك بميجرى جداني 73 حرفا يو حروف سوراتنا آيات أفرنتنا حروف إسئي يو كان قبي إسئي تكا تكا يو لكوفنه 73 جدًا قبين إسئي قبي 73 تكما تكا يو لكوفنه ألف أدما لكوفني لام أدى لكوفني يا أدى لكوفني أكسمت تكتك لكاوني آياني أفران كن قبي 73 جدا ولي قال لإسا نمني قرآن الرا حرفي تكا بكا إسا ملت الرا دبس سوابا قرآن قبا جدي نبيشنو إبسان حديث بريدا كيسد 73 حروف 73 سورة تنا كيست يو قرانه 73 قرآني يو أوفني أبولو وان خيري تبعاتي متيجو قرأت إبا 73 وان إهاتا سورة تنا قرأوا قفان سواب رب العالمين الرا أرقنايا توبا suuraan teennatun gariin culamaa'idha akki jedhani isiin suuraa isii duraa takka suuratul fiilif isiin suurama takka jedhan gariin culamaa'ii maqama bismillaahirrahmaanirrahiim jechaa kanatu idduu bahe malee gariin culamaa'ii suuraan tullamaani suurama takka wanni bismillaahirrahmaanirrahiimi rabbiin idduu baasee yeroo lama suuraa tana keessatti itti deebi'eefi waan suuraan tun walitti qabatte tana akka malee waan jajjabat isii keessa jira tanaaf akka namni itti yaadda'uuf basmalaan lama deebise malee rabbal aalamiinni suuraan tun takka jedhan gariin ulamaa akkana jedhani duuba suuraan akka marattu aakirri rarra'insa awwalli suuraa tanaa aakira suuraa fiilitti rarraati jedhan culamaa'in islaamaa kanuma fa'arraa fudhatani mee insha Allah fuuldura keessatti akkaataa suuraan tun lamaan takka itti taate gizee hiikootti gasseenne numarru arguuf teenna yoo rabbi jedhe suuraan qurayshiitun darajaa hedduu qabdi jedhan obbolowwan qur'aana irraa darajaan isiin adda qabdu heddutu jira isiini akka nabi muhammad hadiisa bareedaa ummihaani obboleettini aliyyi ilma abbaa xaalib rasuularraa nu odeysite keeysatti rabbiin orma qureyshaa kana waa hedduu hanga waa 10 takkaan orma
cufarra caalchise jedhan haga waa kudhanii takka haga waa torbaa takkaan rabbiin caalchise bisabci kisaalin waa torbaan rabbiin qureyshaa tana ormarra caalchise jedhe nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayh waan torban tana qureysha malee namni hin kennamne jedhan isaan durallee isaan boodallee namni hin kennamne mee waa torbanirraa lama sadi walii diqqo ibsina takka anummaanu muhammad ilma abdallahi ilma abdulmuxalib kunuu qureyshumarraa tahe jedhe takka darajaa taphaatimi nabiyyummaan akira zamanalleeni qureyshuma keessaa taate jedhe lama darajaa taphaatimiti khilaafummalleeni walkhilaafatu fiihim eega nabi muhammadi warri khulafaa'u raashidiina jedhaniifi khilaafan marrinuu hanga amata 30 ta qureyshaa taate mootummaa wali xaante siqaayalleen isaan keessatti taate akkasuma ammallee wanusiruu cala alfiili rabbii warra arbaa ka isaanii lole san irrattillee isaanii tumse waa heddu sanirra suuraan qur'aanaa takka ta orma biroo waan isaa hin dubbatini isaanin eegaltee isaanin gadi xumurte jira akka suuraa kunoo ardha qaraanuu tanafa waan nama biroo osoo hin dubbatin seenaa orma biroo tokkollee osoo keessan bahini seenaa isaanitiin suuraan awwalarraa haga boodagga xumuramuun kunilleeni waan orma qureyshatii rabbi godhe jedhan suuraan duuba suuraa fadaa'ila fadiilaa hedduu akkanaa qabdu بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف توبة لإيلاف جارف مجرور كنجدا علماء إسلاما laamattiin tun bakki isiin itti rarraatu suuraa fiil aakhira suuraa fiilitti waan rabbiin dubbate sanitti rarraati jedhan fajacalahum warra arbaani kacbaa rabbii lol'uuf deeman san yaman irraa bahanii warra gama kacbaa arbaan lol'u arba yaabbatanii lol'uuf deeman sani akka rabbiin itti dalage silan garre nabi muhammad maal itti dalage fajacalahum isaan taasise kunoo orma sani kacasfin akka biqila ma'kuulin nyaatamaa tahe biqila lafaa ol biqilu ka inni nyaatamaa tahe jechuu ka horiin isa nyaatanii alalchanii burreessan rabbiin warra arbaasan akkas musiibaa akkasit isaanitti buusee xayran abaabiila rabbiin itti ergee kunoo ta azaaban isaan darbattu dhagaa azaabatiin isaan darbattu itti ergee fajacalahum isaan taasise kacasfin akka marga yookan biqila nyaatamaa tahe ka waa takka in hafinii ka hurure akkas isaan taasisee yaa orma fiilaasan maaliif rabbiin akkas isaan taasise jennaani li'ilaafi booharsuuf jecha rabbiin akkas taasise waan warra arbaasan rabbiin xayran abaabiiletti ergee akkas isaan godhee halaakefi li'ilaafi booharsuuf akkas isaan taasise rabbiin qureysha kana booharsuuf rabbi akkana isaan taasiseya orma qureyshaa kana caduwwii isaanitti hamilee ka'abaa rabbal aalamiina irratti diiguu dhufe san irraa halaakee isaan booharsuuf jecha rabbiin asaabul fiilit akkas dalageya duuba gara suuraa tana gara boodatti rarraatii laamattiin tun kuno
wakkiin isiin itti darraatu waan aakhira suuraa fiilsan itti darraatiya booharsuu qureeshatiif jecha ilaafihim isaan booharsuuf jecha warra ashaabil fiilit akkas dalageya isaan booharsuuf jecha rihlataa duuba fi'atiinsa ashitaa'i duuba fi'atiinsa bonaatiif wassayfi tagannaatiin isaan booharsuuf jecha hunoo rabbiin jalaa isaan warra asaabul fiil san isaanirraa halaakeeya yookani li'ilaafi jechuun booda aansuuf jecha rabbiin warra fiilaa san halaakeya wanni warra fi asaabul fiilii san rabbii halaakeef طيرا أبابيل التئرقي واني ربين أرمسا هلاكف لإلاف بودا أنصف قريشة نسان بودا أنصف يا أدوي ساني إيغا إسان جلا هلاك إسان بودا أنسي إسان ترسيسي سفجتش بودا إسان أنصف جتش ربيني ورفيلاك إسان اللولو إسان جلا هلاك يا kanaafu bakki isin itti darraatu aakira suuraa sanitti darraatiya yookan isin tun if dura rarraati jedhan waan fuulduraa sanitti darraati maali li'ilaafi qurayshin duuba jaalachiisuu qurayshatiif jechaya li'ilaafi jaalachiisu qurayshin orma qurayshaa kana jaalachiisuuf jecha ilaafihim badaluma goona isaan jaalachiisuuf jecha rihlata ashitaa'i fi'atiinsa kunoo ashitaa'i bunaa ila lyamani gama yamanitti deemanii achi waa daldalatan yeroo bunaati duuba kanaan isaan nu jaalachiisuuf jechaya duri hanga akaaken isaanii haashim walitti hin qabin deemnee kunoo na dhagaya namni qureyshaa dur achi dura osoo akaakeyyeen isaanii haashim yaada kanarratti walitti hin qabiniin dura namni isaanii yoo beela'ee beelti itti galte biyyarraa achi gandarraa baheetuma maatii isaa wajji du'a inni beelumaan achi du'a akaakayyeen isaanii haashim marii isaaniin godhe akki kanatti namni dhumuun hin tahu mee jarana waan tokko kunoo walii haa galluu haashim bin abdumanaaf وكان سيد قومه إسان قافتو قرابته كيستي قرسيرا إسان اتي قرسي سن الرجال ور آدم تالي كيسا أرما الرجال إسني أرمي شفتو إسن جلا ديما مينا تغيا إسن ور حرم ربيتي جئيني قرسة إيرا كيسا سجلا ديمنا نمني سكلا فنجيرو جدانيني أما دوبا إني orma maraa waan jedheeni isini beelan akkanatin dhumina waan yeroo lama kan fe'annee deemnurratti orma isaanii maraa walitti qabe maal jedheeni gizee shitaa'a gama yaman deema daldala achi daldaladha yeroo san biyyi kunoo yaman sun oo'itu gizee sayfii ammoo deema gama biyya ammallee shaamsan biyya ol fuudhamtu isiin qabbanooftu liyattajiruu fiimaa badaa lahum min attijaaraat wan sila isaanii mul'ate akka isaan daldalataniif kanarratti walitti qabe beelan namni asii achi akka hin dhumne waan kana deema akka kana dalaga isin addunyaa keessa yoo deemtan kamajaa qabdanii orma ka'abaa rabbii ollaa ka'abaa rabbii isiniin jedhani teemaa jedheeni akkanatti walitti qabe
جالة جتشو كما لي جالة وان كان دوب ربي أكجد لإلاف جالته قريش جالته فجتشا إلافهم جالته إسانته فجتشا رحلة دوب فئة الشتاء بنا قم يمنت ديمني فئتني أجد دلدلته كان إسان جالته فجتشا والصيف أما اللي تغنى قم دوب تغنى تنقم شامد ديمني أجد دلدلته إسان جالته كان فجتشا يو نعما برولي إرام فتن anani hedduu an isaanii godhe tabirollee yoo irraanfatanii saniin kana gabbaruu dhaban taate irraanfiisaniin mee takkitti matana jabeessanii tana yaadatanii falyacbuduu haa gabbaraniiti rabba haadha albeyti rabbi beytii tanaa haa gabbaraniiti jedhe rabba alaalamiin yoo nicimaa birollee irraanfatan hudoo جالته جتش رحلة الشتاء والصيف كان جالته جتش نعمة كان ربي نسان جالتشيسي كان نسان بوهرس جتش فليعبدوا ها قبرانيتي رب هذا البيت ربي من كان ها قبرانيتي يجد رب العالمين نعمة متى يادتني قافنا فليعبدوا سنتي الرات جدد ammoo gariin culamaa akki jedhani waan asii gatame tokkotti dharraati jedhan jaarraa majruurri kuni ucjibuu mee ormana dinqaa jedhe rabbal aalamiin yaa ummata islaamaa yaa ummata biroo dinqaa mee isini liilaafi qurayshin booharsuu qurayshanu booharsine tana mee irraa dinqa إلافهم بوارسو إسانيتنا رحلة الشتاء في أن هنو بناقم يمنت ديمانيا كيسان دلدلتني نبوهرسو كان ميدنكا والصيف تأمو قناقم كنو إساني قم شام ديماني أجد دلدلتو نو إسان بوهرسو كان الرميدنكا نعمة كانها isaanii gooneenu isaan booharsuu kanarraa mee isin dinqa san wajjiin ammoo isaan didanii rabbii kana waan biraa gabbaruu kanarraa dinqaa jedhe rabbalaalamiin rabbii akkana isaanii godhe dhiisanii rabbii biroo gara 360 rabbii asitti ka isaan gabbaran ni'imaa tana rabbii guddaa kana dagatanii mee kanarraa biyyana dinqaa akkana jedhanii tuuba akkaataa marattuu khayriidha دوبا رب العالمين فليعبدوا رب هذا البيت ربي من كنا جبر ربي بيتي كنا جبر الذي رب سنوكن أطعمهم كإسان ياتشسه من جوع بلا إسان الرأوف فجتش كإسان ياتشسه كان كنو بلا إسان الرأوف فجتش akka beelti isaanittiin argamne beela irraa oofuuf jecha rabbiin sunuu ka isaan nyaachiseya beela isaanirraa oofuuf jecha ka isaan nyaachiseya ka isaan nyaachise jechuu beela irraa oofuuf jecha kuno gizee garii gama yamanitti deemaa daldaladha gizee garii gama shaamit deemaa daldaladha دوبا الذي رب سنو أطعمهم كإسان ياتشيسي كنو بيا لما نتي دلدلا في يرو كيس ديمني شمتتني نقادتني وقباتني خنت إسان ياتشيس نسنو كإسان ياتشيسي من جوع دوبا إيغا بيلتي يو كم بيلا إراد أبامسي سفجتشايا eega beelatii ka isaan nyaachise eega beela jabduutii ka isaan nyaachise eega beela jabduutii ka isaan nyaachise rabbiin sunuu jechuu falyacbuduu rabba haadha albeyti kanaa haa gabbarani
الذي رب سنو أطعمهم كإسان ياتشس من جوع إيغا بيلا جبدو إسان بيلا وني كإسان ياتشس بيلا الراباس رب سنو هنو إسا كسيساني إساسا ها قبرانيتي من جوع يجو يوكانو دوبا بيلا إراديم سيسوف جتش كإسان ياتشسيا بيلا إراديم سيسوف جتش في أنا بيلما إسان برسيسي كإسان ياتشسي رب سنو من إسا ربي من سنيها قبرانيتي وآمنهم إن سنو كنغا إسان قد إيا من خوف صدر كنغا إسان قد صدا أصحاب الفيل إساني أربع هنو فئتني خأبا ربي دي قفجيتش هنو يمن الراكاني إسانيت رفني صدا جبدت إسانيت أرقم قريشا وآمنهم ربي سلوك نغا إسان قد من خوف صدا ور أصحاب الفيل الراكنغا إسان قد ور أصحاب الفيل إسان جلا فتئ چچبسي دبرسي نغا إساني كن توب ربي سنها قبرانيتي يجد رب العالمين يوكني وآمنهم كنغا إسان قد من خوف صدا وركنو مكة مدي جرو مرنو ببتمي دبر ما جرتيا ورّي الله مكة قبة مرو حرما آمنا حرما نغيا قد اغند مكة أكن رب العالمين حال نمني ويتخطف الناس من حولهم ورّي نانو مكة جرو مرو rakkoon adda addaatti argamte sodaan adda addaatti argamte bubbutamanii kunoo ammoo isaani wa aamanahum kanagaa isaan godhe min khawfin sodaa warri naannawa dhiheenna makka'a naannawa biyyi naannawa makka'a sodaa isiin qabdu sanirra isaan kana kanagayaa godhee kanamni marrinuu isaan kamaju warra hunoo harama rabbiiti jedhanii namni marruu kamaja هنو ربي نجا إسان قد نجا إساني كن لمكان الحرم دوبا نمو حرم كناج ور حرماج كما جا ربي نجا إسان قد ربي سنو كنجا إسان قد صدا مرر كنجا إسان قد إسان ربي سان كنو ها جبرني تي ربي منسني سان كنجا إسان قد إسان ها جبرني تيا karaa isaanii keessa kanagaya god ganda isaanii keessa kanagaya god bakka deeman mara namni isaan kamajaa warra beeytii rabbii jedhaniini hanagaya akkanat isaan godhe rabbiin sunuu isaasan haa kamajanii jedhe kun warri qureeshaa kanaa kun duuba akkasitti aayaanni tun waa hedduu suuraa tana keessa wani nurraa barannu haga qabxii shanii jirti jedhan culamaa'il islaamaa tuuba rabbiin kenna akkaataa inni hakii ogummaa ifiiti waa gara gaggalchu ogummaa ifii jabduu sanii jecha warra ka'abaa rabbii itti marxifatee diiguu dhufu rabbiin ogummaa ifiitiin halaage akkasuma ammallee qananii hedduu ummata qureeshaa kanarratti rabbi qananii hedduu irratti qanani duuba ummanni qureeshaa qananii hedduu ta isaan qofa mataa isaanitti laalchiftu rabbi hedduu irratti qanani shukrii saniin haa dhaabbatani duuba beelarraa nagaa isaan godhuun sodarraa isaan nagaya godhuun duuba rabbi akkasii san galata isaa dhiisuun qabanii galata rabbiitiin haa dhaabbatanii jechuullee qabde waa heddutu keessa jira suuraa tana barakaa rabbiin keessa nuu haa kaayu darsii suuraa tanatti aantutiin rabbii walin nu haa deebisu hanganumatti insha Allah walii xumurra assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh